26 xahar wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, it-tnejn fil-għaxija reġgħet ġiet ikkommemorata l-memorja tagħha permezz ta' velja quddiem il-qorti fil-Belt Valletta. Kienu diversi l-kelliema li indirizzaw lil folla preżenti u semmaw leħnhom favur il-verità u l-ġustizzja. Vicky Cremona, l-President ta' Repubblika, saħqet li permezz ta' dawn il-protesti d-dimostranti m'għandhom l-ebda intenzjoni li jħassru l-ebda miliet. Insistiet li il-miliet ta' Malta ħassruh Joseph Muscat u l-klikka tiegħu meta ma telqux minn Kastilja u mill-Parlament. Wara tkellmet Rosa Borg, membru tas-soċjetà ċivili, hija qalet li l-poplu Malti ma jridx Prim Ministru li jipproteġi kriminali u lanqas Prim Ministru li jipproteġi l-kontijiet bankarji tiegħu, iżda jrid Prim Ministru li jipproteġi l-verità u liċ-ċittadini. Sandro Rossi saħaq li d-dimostranti beħsibhom ikomplu jsemgħu leħinhom sakemm pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq tas-sewwa u ssir ġustizzja ma' Daphne Caruana Galizia. Tkellmet ukoll Orsetta Spinola, membru ta' Civil Hub Against Organised Crime in Europe, illi spjegat kif il-korruzzjoni taffettwa ħajjet kulħadd u ħafna drabi tkun diffiċli biex toħroġ minnha, anke jekk isir tindif politiku fil-fond. Spinola tkellmet mod dirett meta qalet "We have to stand up to be counted". Tkellem ukoll Manuel Delija li fid-diskors tiegħu fakkar kif is-soċjetà ċivili għamet f'dan il-mument tal-istorja ta' pajjiżna sabiex ma terġax tmur torqod u beħsieba tibqa' hemm sakemm tirbaħ il-ġustizzja.